Kada je turizam u pitanju, BiH lokalni akteri zaslužni su za uspješno povlačenje novca iz fondova Europske unije koji su tokom proteklog 10-godišnjeg razdoblja našoj zemlji bili dostupni. Radi se o revitalizaciji Čirine, stare Čirine pruge kroz uspostavljanje jedne biciklističke staze na toj trasi, povezujući zapravo Dubrovnik, Čapljinu, Neum, Ravno, Trebinje i Konavle. Mi smo zajedno sa partnerima iz Hrvatske radili jedan projekat proširenja ili daljeg razvoja avanturističkog turizma sa Kninom. S obzirom na to da je naša zemlja u tom momentu bila zemlja potencijalni kandidat za članstvo u Europsku uniju, pristup instrumentu IPA 1 bio je ograničen. Od 5 komponenti koji su bile sastavni dio IPA 1, Bosni i Hercegovini su bile otvorene prve 2, jačanje institucija i prekogranična saradnja. Možemo slobodno reći da je na turizam otišlo negdje od 3 do 4 miliona eura. Nemamo tačne podatke s obzirom da kroz jedne pozive, znači prijavi se veliki broj projekata. Konkurs za prijavu projekata iz IPA 2 koja je startala 2014. godine još nema. Iako će funkcionirati na nešto drugačiji način, oni koji već imaju iskustva sa povlačenjem europskog novca našu zemlju vide nespremno. Da li smo spremni da se još aktivnije uključimo stvarno u privlačenje fondova koje stoje na raspolaganju u perspektivi? Nismo. Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske u pisanom odgovoru potvrđuje da u 2014. godini nema registriranih donacija iz EU fondova u registru turizma u gradu Banja Luci. Isti stav stiže iz odjela turizma pri Državnom ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa. Nažalost, u IPA 2, znači 2015. nemamo planiran turizam s obzirom da je sad promijenjen pristup. Iz delegacije Europske unije potvrđuju da je u razvoj BiH turizma kao jednog od ključnih sektora europske privrede uloženo 7,6 miliona eura. Obnovljena je Banja Lučka tvrđava Kastel. Značajno je unapređen turizam u okviru Nacionalnog parka Una i Nacionalnog parka Sutjeska. Zbog svoje obilate kulturne i prirodne ljepote, Bosna i Hercegovina ima ogroman potencijal za jačanje turizma, a samim tim i jačanja ekonomije, što bi u stvari stvorilo nova radna mjesta i smanjenje nezaposlenosti u zemlji sa više od 500.000 nezaposlenih. Za BHT Dnevnik, Željana Mehmedika.